Aleksandra, ajde da napravimo jedan presek priče. Idemo sad do specijalne bolnice u Vrnjačkoj Banji i Ljubiša Lešević će nam reći kojim aktivnostima se obeležava Međunarodni dan dijabetesa u bolnici koja je Nacionalni edukativni centar za obolele od šećerne bolesti na insulinskoj terapiji. Miloše, pod sloganom "Hajde da pričamo o zdravlju za bolji život sa dijabetesom", Svetski dan šećerne bolesti obeležava se u Vrnjačkoj Banji u specijalnoj bolnici koja je, kao što si rekao, i Nacionalni edukativni centar za obolele od šećerne bolesti na insulinskoj terapiji. Gost 150 minuta, dr. Marijana Babić-Prvulović, endokrinolog. Hvala vam što govorite za 150 minuta. Savremena medicina kaže da dijabetes, ukoliko se drži pod kontrolom, i nije bolest nego stanje. Jeste. Šećerna bolest je jedno hronično, doživotno stanje, poremećaj tolerancije šećera, ali nešto sa čim može da se živi vrlo kvalitetno. Čak i ovaj slogan koji ste vi pomenuli ide u prilog toga da razmišljamo o zdravlju i da vodimo, da možemo očekivati kvalitetan život sa dijabetesom. Bez bola, bez različitih nekih emocionalnog distresa, tako da apsolutno ako držimo bolest pod kontrolom može da se aktivno učestvuje u svim sferama života, radnim, školovanju, druženju, aktivno učestvovanju u porodici i sve to vrlo kvalitetno. A da se vratimo na početak, najbitnije je kod dijabetesa zapravo rana dijagnostika. Jeste, rana dijagnostika je osnova svega, to nam zapravo predstavlja i rano menjanje životnih navika. Mi sem postavljanja dijagnoze tipa 2 često uzrokujemo i pronađemo pacijente koji imaju i predijabetes, znači povišene vrednosti šećera našte, a isto tako pratimo i populaciju pacijenata koji nam imaju rizik da razviju šećernu bolest ili imaju dijabetes u porodici ili su gojazni, slabo fizički aktivni, i ako takve ljude na vreme animiramo i edukujemo da kontrolišu svoje vrednosti šećera, neće doći do komplikacije, odnosno mi ćemo te ljude na vreme početi da lečimo. Sada imamo izuzetnu paletu i lekova, insulinskih preparata i drugih preparata za lečenje šećera. Takođe, oni će morati da rade redovne kontrole šećera. Sada su nam na tržištu dostupni ne samo kvalitetni samomerači glikemije, takođe su nam kvalitetni i senzori prisutni koji omogućavaju kontinuirani glukozni monitoring, tako da tokom čitavog dana pacijent može da zna kakva mu je vrednost šećera i samim tim da se upravlja prema tome, da prema tome upravlja svoju fizičku aktivnost, da prema tome upravlja svoju ishranu i da naravno može da se bavi svim poslovima, znači u potpunosti da uživa u životu. Dijabetičari na insulinskoj terapiji o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja mogu da besplatno da se leče i edukuju ovde u Vrnjačkoj Banji povremeno. Jeste, jednom u 4 godine imaju pravo na boravak od 10 dana. Pacijenti koji su stariji od 18 godina i koji su na insulinskoj terapiji dolaze ovde kod nas na naš edukativni program. To je jedan sveobuhvatan program koji radi tim lekara, tim medicinskih tehničara, nutricionista, gde govorimo, prvo ih naučimo šta je šećerna bolest, onda ih u potpunosti osamostalimo da žive sa dijabetesom, da sami prave korekcije doze insulina, naučimo koliko učestalo treba da rade skrining na komplikaciji i da nemaju strah od tih komplikacija koje mogu nastati u šećernoj bolesti. Takođe odrade sve potrebne konsultativne preglede. Rade se naravno i kontrole glikemije i mi bi po ovim, u stvari ne treba gubiti na vremenu. Dijabetesu treba stalno razmišljati, pogotovo treba da bude u fokusu i u medijima i na svim ovako edukativnim skupovima. Posebno trebaju da razmišljaju osobe koje imaju neki rizik za razvoj šećerne bolesti i na taj način blagovremeno kad postavimo dijagnozu nećemo imati probleme. Postaće to jedno hronično stanje sa kojim normalno živimo. Dr. Prvulović, hvala što ste govorili za 150 minuta. Miloše, samo na kraju da kažem da je rano otkrivanje veoma bitno kod dijabetesa i da dijabetičari koji se pridržavaju režima ishrane zapravo kvalitetnije žive od osoba koje nemaju dijabetes. Toliko za ovo uključenje iz Vrnjačke Banje. Hvala, Ljubiša.